Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulit Jongri Bhoi Polis beliau jingtip betikna negita nak sentiat hak syitri ukelaling kon kilepen long gajing up ketem hakat San Mer GS Road bariok Kurup arspa San Busau point khandro gram Drok. Ya unu Drok la ya Kurup na u Ikram Mul Hussein balit lang bagi arngut kiwepat ki besyak suba bakin thop ya kenihar begam baga manju wara begam. Nolon Drok ki Pulit keliau Kurup ru sasan puprajar laispa prapho kepisa South League mobile phone. Yakini gelangut la kem no bat dia ke kes la register na ke bentaban penlong ya ke jing tokit ke babenya kana menlap kesai halor ke jing dan ketiban khayi tu ya Drok. Sa kalau lik sudah iba yang target dah. Jal. Hai. Oh, resai. Di sini lantai Sanpur Depot siapa? Arah masyarakat ala. Dari bos pikir apa? Lekin bos pikir angor nak push ada push apa? Kanto gerak. Syarat ala lah.